omuntu bw'ategekanga ekivulu n'atera mu kukukubira isimu tegera nti sho yamusala ife abategeka ku tubiidi abaana bana abangi abakolera ku abaana abo okusindika ebivulu byaibwe abeyekola ali bali ako kaki kasente agandi omwana oyo abaali mu mabanda nga yewola kasente tegeka sho ayo sho yawizimana ey'omwaka guno yasala ey'omwaka guno yakola yali ku ntinda yawerekerwa ku Traffic Famaika management ekiride ya Wismani kirufu esobola banga eri mwamba kulina kuba so far eshode yakakola nano nadala nga sheyi mwembi kyowundi gano radio nga nano nadibako ekyo ba presenter bona nti ono mugaiga yali ku mission yakolera mwana oyo liina but iwe mwana okimaintaininze oti onakukolera ndongo yabaawo mu bantu yabaawo nga n'omwaka ogwomugaiga oyo era alina okukulonda mu yakuba ati ngamukolere mukama wange sheeyo nekyo bwe yajja esho ya Wisman Soldier sho eyindi eyo she yali embali yali yamwembiki eyitasifa ibusi so far embala wali omwa ensho ya MC amweta Isaac King Isaac King esho yatambulete ya Isaac King sho eya Isaac King yeyo yakola kuba MC ngoyo MC gamani embali eriyo bi MC mbala wali gobi MC na ntero kujja kumanita lwa kubamba mba nekweka mu kutienda ino banzule ebyana bili awo embala bi MC olichitekera show yakola bulunye nti yali ba matebo gabaawo aye yali kuni Titus Vibes yalina ground ya mwamba asofa abana bembala abendesa ati kuti Titus Vibes sawo na afukawo obero chidi embale mekanza kuwa kolabo bega batibika makana ndiye ganga bawo bameka beso fa abana abantu bakali kwenda abate batya and actually abana betu inawo eri yatenda kolabo ya Chameleon eri yatenda kolabo ya King Saha eri yatenda kolabo ya Bravito Mutojo hadi kati zisinzira choye bodi tosobola kusindika Wisman Soldier ajakolera kenzo lwemba nkubuze ko ekikuzo wobo omwembi noyagana n'omwembi mwina akusingako kiki kyomusaba ngayo akisinzira bwe sofa ndidukira nali ku n'omwembi Land Soldier actually uwena waliku na mukoba nti oyina connection n'omwembi gobeta King Saha ono gwafaanana divorce na mukoba nti lwaki ndi muntu wayo lwemba na King Saha ndidukira omwembi oyo yankoba ati kati ekibalo ky'omwembi owundi kisobola obanga yalina kolabo n'oyo omwembi nze King Saha amwetaaza bindi ndowooza olisegera ekibuzo kyenkubuuziza okigwire igo gobo omwembi nze nga nize omwembi oyagana nze Dr. Joseph Kamiliyoni agenda atakoba anti nze nsaba kikyemba kyobo nendako nze nga ndi mwembi nganze nze nsobola okubanga nsobola okusaba kolabo omwembi ali yasobola okubanga tayendeze Joseph Kamiliyoni kolabo nga yenva okuwa for example ya Land Soldier kati olikubona ekisinzo n'okusula endongo eyagana nti wendagana nga Dr. Joseph Kamiliyoni tugeze kunyenze yige niwo omwembi du mukubewo mbe ekifu kyoyidirira mission y'edindi obugukana kolabo n'agikuwa wamala gajja gaakwa bibyo kuwanze kwa Kamiliyoni abaga fikigaza kolabo eya Kamiliyoni ne fikigaza banana kakolera fikigaza sofa fikigaza akalya kwekolabo yasinga kukolera ino Dr. Joseph Kamiliyoni nga niyo amakibuga iganga bamutegeka olwo lwemba umoja management nayetegeka Kamiliyoni byali mu Freedom Square ekiri nti kolabo dino dino engeri gye disulamu abembi baife abaagana Uganda debewa anti kati n'omulama gule gutubeire ku nti Titus Vibes mwembi munene embale nensokola kikazo yakola ki yamulondamu so yenda kuba tuzire ife mwembi waneno nga kenza asobola mu wakolabo ife wanaigana abembi baliwo but bayinza okuba nga tebasobola nga betya okutuukira kenzo oba endongo ye bakuba endongo y'omwana yona ebanungi mpango gw'omwembi eiganga gomulina ng'asobola okola ni kenzo endongo tulina abembi gano bangi mwembi anti ndikwenda okubera kukuwalira abawuliriza tutulina abembi atulina ba Astro Inspector abo Astro n'aliwa kuba mu Astro Inspector
As